mì bằng bố nơi một bát mì chung trong bát này chắc đơm hơi mì dương chừng sọc mì bằng bố nó từng tạo hơi sọc mì chung bộ cơm phát mì bằng bố bộ cơm phát mì và chừng ăn hơi cái dương sọc với hơi phát dương xong với một phát nó bằng bố quên sẽ bơm đặt lăn chố nó bằng bố cơm bồnผัดหมี่แบบนั้นจึงต้องผัดหมี่มันโจจะมองเลยจำยืดผัดหมี่แบบนั้นเดินเลยโจนำออกต่อให้ลืมนำเคลียร์ผัดหมี่ไปxong rồi thì nằm coi cáiยุทธนำcoi cáiแบบนั้นช่วยจะมองช่วยละเจอนักคลังโจรคลังมียืงนะบางคนดักตัวเงินรถเจี๊ยดเป็นมีพองอันนี้คือเครื่องมีบางคนดักเครื่องมีvui thôiมีอยากหลุดsinh chỗ mực lại đặt đường hơi ô không phải rượu gì làm cái ăn tiền